Reka twongere tubahe ikaze rero bakunzi ba Waramutse Rwanda nkuko muri kugenda mubibona. Iyi ni match imaze kurangira mu kanya gashize, umukino wahuje ikipe ya Police FC ndetse n'ikipe ya Aprfc. Umukino wari witezwe bikomeye cyane dore ko hari habanje kuvugwa byinshi bigiye bitandukanye. Mbere y'uno mukino ni nyuma ya saga yari imazeho iminsi y'umukino wahuje ikipe ya Aprfc ndetse n'ikipe ya Rutsiro hari mu karere ka Rubavu. Murabizi byinshi byagiye bivugwa mu mukino wahuje ino kipe ya Aprfc ndetse n'ikipe ya Rutsiro, ngo ruswa ibiki n'ibiki, dore ko ari umukino waje kurangira ikipe ya Aprfc itsinze ibitego 5 ku busa bw'iyi kipe ya Rutsiro. Uyu mukino rero wa polisi nkuko urangiye rero ikipe ya Aprfc n'umukino yagombaga gushyiramo imbaraga zose ikitanga ikagaragaza yuko n'ibyayivugwagaho byuko yaba yarafixinze umukino yakinnye n'ikipe ya Rutsiro hari mu karere ka Rubavu ari bihuha. Yari ikeneye kugera kuri finali y'iki gikombe cy'amahoro Peace Cup, dore yuko muri shampiyona itakwizera neza yuko izatwara kino gikombe cya shampiyona, dore ko ikipe ya Rayon Sport nayo ikomeje kugenda iyugariza iyitera igitutu. Muzi yuko harimo ikinyuranyo kinota rimwe, imwe iratsinda indi gatsinda. Ni amakipe rero ahanganye cyane bikomeye cyane. Nkuko muri kubibona rero ikipe ya Aprfc irangije uno mukino itsinze ikipe ya Police igitego 1 ku busa. Ikipe ya Aprfc yari tayari, ni umukino watangiye ku isaha y'isa 10 ariko byari byateganyijwe yuko utangira ku isaha y'isa 9 n'igice, ariko biza kurangira gahunda ihindutse, match itangira ku isaha y'isa 10. Ikipe ya Police FC muri amabara yayo y'ubururu bw'ikirere, ikipe ya Police yari yambaye ubururu bw'ikirere, amakabutura ndetse n'imipira y'umweru. Ikipe ya Rayon Sport ku mukara wayo ndetse n'umweru. Murabizi imyenda isigaye ikinisha imipira y'imikara y'umuturongo tw'umweru ndetse n'amakabutura y'imyeru. Ni match yari ifite isuku, amakipe yombi ari gukina umukino mwiza cyane. Basore b'ikipe ya Police, umusore Ani Erija mwataka rwose muri ino minsi utari kwitwara neza, ariko muri no mukino yari yagerageje gushyiramo agatege abakinnyi nka ba Didier, mukinnyi nka Byiringiro Rage. Kurande rw'ikipe ya Aprfc ho umuzamu Pierre witwaye neza cyane muri no mukino. Uyu muzamu Pierre w'ikipe ya Aprfc, defense ya Clement na Yunusu yahagaze neza cyane bwuma muri no mikino ibiri, ndetse n'umukino ubanza ubona yuko ari defense yitwaye neza cyane. Uyu musore Clement na Yunusu maze iminsi bakinana neza cyane, bafitanye partnership yo ku rwego rwo hejuru. Umusore nka Denis Omedi, umwe mu basore nabo bagize match nziza cyane. Umusore Muhammadu Lamini Ba, umwe mu basore nabo bongeye kwerekana yuko ari bamwe mu banyamahanga bashoboye mu ikipe ya Aprfc. Umusore Mugisha Gilbert, umwe mu basore nabo bakinnye umupira mwiza cyane. Tibagiwe uyu mwana ukinamo hagati mu kibuga Ruboneka Jean Bosco, umwe mu basore b'abanyarwanda bakina nimero 6 neza cyane. Ni match yari komeye rero cyane yahuje imaze guza ino kipe ya Police FC ndetse n'ikipe ya Aprfc. Aprfc yamaze gukatisha itike yo ku mukino wa nyuma, aho itegereje iri bove hagati y'ikipe ya Mukura Victory Sport ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Ni imikino iri kubera kuri stade Amahoro. Mbibutsa yuko umukino ubanza wari wahuje ikipe ya Police FC ndetse n'ikipe ya APR byari byarangiye ari igitego 1 ku kindi. Uyu mukino rero ikipe ya Aprfc yaje gutsinda igitego 1 ku busa, biyihesha qualification yo guhita yerekeza ku mukino wa nyuma, dore yuko byahise biba aggregate ibitego 2-1. Abasore ba APR rero bahacanye umucyo kandi banerekana yuko ari ikipe ishoboye, dore yuko umukino bari bakinnye n'ikipe ya Rutsiro hari mu karere ka Rubavu hari havuzwe byinshi cyane, nkuko natangiye mbibabwira bavuga yuko ikipe ya Aprfc ikunda kugura imikino, ariko uyu munsi ni match yagaragaye irimo spectacle y'abakurane rwa Police ndetse n'ikipe ya Aprfc.
buryo nta wavuga yuko hari ibintu byamaguye byajemo by'inyuma y'ikibuga muri uno mukino, nubwo amakuru nk'ayo ngayo abatagiye atabura avugwa hanze mu bakunzi ba siporo bagiye batandukanye bitewe nuko bagiye babona umukino. Ngayo nguko rero iyi nkwibutsa yuko ni Waramutse Rwanda ubugenda udukurikiranaho. Nimba utarakanda subscribe iki nicyo gihe ngo be wakanda subscribe kugira ngo amakuru meza ashyushye ndetse n'imikino nk'ingiyi, ubusesenguzi bw'imikino nk'ingiyi yo mu Rwanda, haba mu gikombe cy'amahoro ndetse n'imikino ya shampiyona y'u Rwanda igezaho iryoshye, n'ahangaho uzajya ubikurikirana. Ciao.